tok Akashwani Shillong khubor ktien Jaiñtia purae daw lenar phawa ki khmat ko amkami bu khubor soy the sorkar jylla ye soskular wa ka mothers union lynba ka tnat purae puthi Tura e bar ga jylla ye ka tnat pulit de pura o tohkit he to we jia chah pynïap Raja Raghuvanshi khlem le mi luchia neiliang sorkar Khut o Amit Shah he wo kyntu ktien thylliej ïong ide he wo luti le ïong pyrthai naduh snam arajar shophamya sanmut kinoile ke Muaythai jylla umi khmat ki gari India hak Asian Muaythai Championship arajar phausan koman ha Vietnam ki khubor ko pnya katnat ipura puthi jylla lynba State Project Office State Education Mission Authority of Meghalaya Samagre Shiksha the Pamangi Education Conclave Arajar Pausan had District Auditorium Tura Hagan Sni the Soya soskular Waga Mothers Union the Ektile Yegi Arpautli Skur the Wayag Meghalaya School Quality Assessment and Accreditation Framework the Wayag CM Impact Meghalaya Learning Enhancement Program the Sam la tablet chigi kapto kan knaskur kiwadawa tablet o Chief Minister Conrad K Sangma kamukong san hagani sngi ongu ko soskular wa ka Mothers Union wa ekti yigi arp hawli skur hapo ipe yo yongani union man iwkro hado kata ongu Chief Minister ko sorkar me ko yigi skur tang wa ka Mothers Union upalai bet laranti ko yigini arp hawli skur o Chief Minister khajak na khanaule he to wa Tura Medical College ha ko gi khon jylla wa thawu pura hagani sngi di amlang la minister yumutnat ipura puthi jylla urakam sangma he to we jia chah pynïap Raja Raghuvanshi unang khayi unpo indoor o Chief Secretary jylla DP walang ong sorkar jylla e bar pura go yegatnat pulit o le ïatoh khlem le mi luchia neiliang sorkar he to we ni jia ha emi pungbar na kwinabar kham tam mi yungsam o ekti no igni kam chaga central agency ite hadin iviar yung raja wa sunam tang neiliang sorkar jylla e lat ke gatnat pulit yung jylla o kre ini kam dewu kloj hado wada puai por o cham mi sabut ku amkti heni kam pynïap ye Raja Raghuvanshi hapardi di jia o charkai o bankhia gatnat pulit kam jo le ya ka sorkar jylla de krech tam di pulit yung jylla ni ya kam mi amkti heni jia ong Chief Secretary DP walang Kamwa ka Garo Hills Autonomous District Council ujet ko yagir khot yung council how tholakmi wisu yung usnong mudawan kasang Congress ha Garo Hills ne kre bhaga heu kaman o khlem me kasang sanchar National People's Party NPP ka President yung State Congress Committee ka Deborah C Marak anga ha khmat ku ekubor kasang manga workre ne bantayo ni election embassy how usnong mudawan ang ko President Deborah the San Yaki Block Congress Committee wo puntikna yer kom kreka ivetkina yung San Congress ije di kertong nebenta gani election MDC hong snang dawan usdang ina do nai sapra nai khande yung usnam o MLA gejwai o manle o chairman yung Meghalaya Urban Development Authority muda uma wailat meki sila kular wo chnapan bahai Ramadan kiang namba stadium ko manle Ramadan gorendo hapo Jaiñtia Hills ang MLA wailat the slum di poro thrang o punchna ya ganig Ramadan ang MLA iwani kam iwo punkre nebenta ibhai met yong imlang salang emkam la ye manjur yong gatag imlang salang hakam nebenta emkam la ye yesnyo tholang neiliang libru yung machnung ku emunta waga kamila ke sport o MLA wailan meki hagani khachak smi gurdap delipay yung Ramadan kiang yung ba stadium ku em halak labo hajwai
hapo iya khmat yung Deputy Chief Minister Snaw Bhalang Dhar. Iwaman la kam chibanta na ipunkre ya ka National Games House nam arajar arbhaw nyaw. Hey Ribor! Kanyutok Akashwani Shillong. President United Democratic Party Uman law MLA kamarang o ba medba lang do. Deklam wo heto wai MKang wo penklan ya ka Meghalaya Residents Safety and Security Act MRSSA. De open krekam tikna ya ka MRSSA ye yeda na iwan psia biang yung gibru kinabar jylla. Kam to ha yalang yung cabinet yung jylla. The chin ya ka rai wo pai bnya ya ka MRSSA kam tam hadin ijia iwa churkhe po yung jylla hagini khajak puar gurdep heto wa Raja Raghuvanshi. Neiliang MLA medba amu neiliang yung o MMD 11 le iwadang duna na iwatut ha ka MRSSA. Dak pengkenobeng le wa ka sorkar jylla rai ko wad pdeng ya ka inner line permit chong sedo ka sorkar ridon hi o elar open crack kam ni ILP hapo yung jylla. Negasngi Minister ki kampo ïong sorkar riu Amit Shah de wa yoga Khut New Delhi. Hagin ki program wa yoga Khut Minister Amit Shah angu kari India man ga gari go roi bha hai thoi tar hai ktien thylliej. Snaw sorong Amit Shah yegan ga Khut kuda tho hai ktien ïong ide. Ki jai ktien mo per ïong gari India man ki kam gi mo corridor ha culture ïong gari ang Amit Shah. Ktien thylliej ïong ide pen skemi ga dustur gari yoga culture ïong e. Kermen Minister Amit Shah wagari India uman gaganong ya luti yaki vidwan giri ïong pyrthai hailing ïatoh itar hektin ïong ide naduh usnam arajar sopaw nyaw. Sanmut kinoyle ke Muaythai jylla Meghalaya khmat ki guri India haga Asian Muaythai Championship arajar san ko man Hathai Nguyen Province hapo Vietnam ko stang nadok arpaw rodrik yung ubnay. Kini kinoyle ke ulay ki lynba ki United Muaythai Association of India. Negas ngi chwawo mi kini ki sanmut kinoyle ke Muaythai yung jylla ka Muaythai Association of Meghalaya dapan man ko ye cham no chipwar he wo ki kinten emsen ki kinten kurkukurda ya kini ki noyle ke hapo khmat yung president ka association uba Angela Sun. Penpau ba Angela Sun ye isnya waram ye sorkar jylla ko de garchan ya ka Muaythai Association haro wagi khanna yo alat ki woblai li chimanta chabar ng jylla chabari. Permenu president yung ka association wa sorkar uptang geni garchan ya ka association khamtam le wo garchan ya ga kunhum ki Muaythai heling ikam poisa polen heto we lai yung ki Oi chimanta yagari chado cha Vietnam. Kam chimanta ne bo up o snawi or inam ye dawa hapo yung constituency u MLA ganong po Meral Bonds M dalay cham u ga chongsnong ha do kha them wa do kha lom. Kishnong gu hapo po kanong po constituency. Haidi ye cham wa MLA ki bu ga chnong ban snaw gi dawa iwo bon hapo ga chnong thao. Hadene neiliang MLA Meral Bon kularo ye ki bruyang chnong wo kre wo pendap kat kam wadwa hapo ka constituency nebenta iroi paryong ka. Hagin yasngu MLA Meral Bon de ele ye ka work order ko arlak tangka nebenta wo punchna ya usurak lynba ka scheme Special Rural Works Program. Ka sanjuk kirang wa shnong Gribhoy District penpaw gi ye isnyaw dio heto wai penslam ga sorkar bo pulit ya poisa by tier material fund ko hapo ka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MNREGA ko tip bah kam ga scheme kre chispas ngi ini islam ga sorkar bo pulit poisa khta abha i ki kam hakalang ichnong hapo yung district ha iklam makmat ko ekbor chairman yung ka sanjuk krang ba shnong Haribhoy District
ba bibi moktok omo naduh unnai khende nenyong snem memde plek poisa ka sorkar heito wa ka material bill ta degiti khubor ka turpo chokot yang khubor ktien Jaiñtia ka wanchpi nak Akashwani Shillong.